Guys, saya mau liburan ke bulan guys. Maklum, anak sultan guys, liburannya beda dikit. Hey! 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 Guys, ini kapal yang gua mau tumpangin guys. Gede banget guys, canggih kan guys. Guys, berangkat yuk. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission ultimate journey to shore up the International Space Guys, Station. gua berangkat guys ke bulan guys. Now the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit, 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. 30 seconds into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 us on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Guys, gua udah di angkasa guys. Apaan tuh lewat kok cepet banget kayak meteor. Guys, tolong guys, gua mau nyoba guys. Apaan tuh yang barusan lewat? Gua sampai. Aduh, gua kok ikutan nyoblok ya. Aduh, badan pada pegel. Jalan dulu ke sana. Ada sesuatu. Kok sepi banget? Pada kemana penghuninya? Kamu siapa? Ngapain di sini? Ya, makhluk bumi, kemari cuma mau liburan. Saya nggak jahat kok. Kamu tenang-tenang aja, robot. Dingin banget, robot. Apakah ada tukang kopi di sini? No, di sono aku tahu tempat mangkalnya. Yuk kita ke sana. Kopi. Kok sepi banget sih? Kemana pembelinya? Kayak orderan anyep. Dari tadi muter-muter ke planet-planet, nggak ada yang beli. Wah, ada pembeli tuh. Bang, kopi hitam pasar rubuh yang kentelan ya, tapi jangan terlalu manis. Mantep bang, kopinya pahit.